Ko kite koe i ngā huatanga katoa, engari he pēhea tō mōhio ki ngā kaiwhakaari o te hōtaka nei. Tēnā koutou, nau mai ki Watch Mojo Māori. Anei ngā pitopito kōrero kāore koe i mōhio mō ngā kaiwhakaari i Game of Thrones. Ke te mōhio rānei koe ki te Game of Thrones, pēhea ki raro iho nei kia hono ai koe mā tō Google, tō pukamata rānei, ka mahi ai koe i te kēmu patapātai ki Watch Mojo Māori. E kore tēnei e whakātu ngā kōrero i muri i te ārai, engari ke kahura i ngā kōrero tūmata iti mō ngā kaiwhakaari o te hōtaka nei. Tēnā, ka whakamātau tātou i o mōhiotanga katoa. Tuanga huru, Natalie Dormer is an excellent fencer. Me mihi ngā tāngata o ngā Seven Kingdoms ki ngā atua, mō rātou i aukati i tā Marjorie Tyrell mau i te hoari, nā te mea he toki ia. Ai, he kiri puaki noi ho a Tyrell, engari he toki tana kaiwhakaari ki te karawhiu i te hoari. He tangata karawhiu hoari a Dormer, ko ia tētahi o ngā mema o mua o te London Fencing Academy. Kāore e kore, nāna o nā hoa i Game of Thrones i āwhina. Tuaiwa, Diana Rigg played a Bond girl. You're full of surprises, Contessa. So are you, Mr. Bond. I pai ngā mahi a Diana Rigg hei Olenna Tyrell i te roanga o ngā kaupeka e rima. Kāri tēnei arero koe i tuohu. I pakanga a hinengaro te Lady of High Garden ki ngā tāngata katoa i Littlefinger ki Cersei Lannister. We should have stayed well out of all this, if you ask me. He orite te pai o Diana Rigg ki tana kiripuaki. Ko Contessa Teresa DiVincenzo a Rigg i On Her Majesty's Secret Service no te tau 1969. Koe anui ho te kiripuaki i mārena kia James Bond. Ka hari koa te nuinga o ngā kaiwhakaari me nā rātou ka whiwhi tūranga pēnei i a Olenna Tyrell, engari anoa Diana Rigg, kua roa ia e whiwhi tūranga pēnei ana. Remember, obey your husband in all things. You promise me? But of course I will, as I've always obeyed you. Tuawaru, Lena Headey and Jerome Flynn don't get along. That is a lovely tie. It's a shame it's around such a worthless neck. Ka mōhio ngā kanohi hō miro me ua ka kite i a Lena Headey rau ko Jerome Flynn i te wā kotahi. He rere kē tēnei nā te mea kei King's Landings i nei kiripuaki i te nuinga o te wā, no reira, he hei pēnei ai. Te wā tōna i piritahi rāua me te aha kāri pai te mutunga. Kāore tonu rāua i te kōrero kia rāua no me te aha nā rāua David Benioff me Debbie Weiss. I waka mōhio, e kore rāua e mahi tahi i rō kāpeka. Ka aroha hoki nā te mea, ka eke ki taumata kē atu me nā tēnei tokorua i tohe i runga i te hōtaka. Tuawhitu, Rose Leslie is a descendant of King Charles II. I don't ever want to leave this cave, Jon Snow. Not ever. He haraua i kore ai e noho ki te ana. Kei te pauri tonu te ngākau i te āhua o tō Jon Snow raua ko Ygritte mutunga. Engari kāri tētahi i pauri, Rose Leslie. Ai e kaiwhakaari rongonui ia. Engari he uri no King Charles II, nōna te mana i ngārangi, ko ti mana me Airani i 1660 ki 1685. Oh, it sees you owe me a debt. Ko tōna māma, Candida Mary, te mokopuna a Simon Fraser, he ariki koti mana me te uri o te kingi o te rautau te kaumāwhitu. Hei āpiti atu, ko Una Chaplin, te wahine a Rob Stark i ngā kaupeka tuarua me te tuatoru, te mokopuna a Charlie Chaplin. Miharo. Tuaono, Rory McCann seriously injured himself in a rock climbing accident. I rawe ngā mahi a Rory McCann hei Sandor the Hound Clegane, tētahi kiripuaki i kaha kohu i kaha whawhai anō hoki i Game of Thrones, hei whaka miharotanga mā te marea. Engari no tātou te whiwhi i taia e ia. I kino tana whara nōna e kake maunga ana i Yorkshire County, i te tau kotahi mano e iwarau, e iwa te kau mātahi, me te aha i whatia o nā turi me tōna upoko. Wai marie i ora anō ia. Ka rongo i enei kōrero mōna, ka māma te mātaki atu i tana pakanga kia Brienne. When I found you, I thought you'd been dead for days. Well, you were stinking already and you had bugs all over you, and bone was coming through right there. Tuarima, Peter Dinklage and Lena Headey are best friends. Sometimes I wonder What? if this is the price for what we've done.
for our sins. He tino hoa pūmaua Peter Dinklage raua ko Lena Headey, te tino tauaro o raua kiripuaki o Tyrion me Cersei. Me ua ka kore raua e kata i tētahi uiui Reddit. I kia Dinklage, ka ngana raua ko Headey ki te titiro ki wāhi ke atu kia kaua raua e kata. He ua te pōhewa i tēnei tokorua e katakata ngātahi ana i te mea ko o raua kiripuaki te mutunga ke mai o te tauaro. Father was here, no one would have dared. I've never been more sorry about anything. I will not hear it, not from you. I will not hear it! Tuawha, Jacob Anderson is a musician. Bezies agiligle. Scoroso jevi broza. Torco nudo. I tētahi hōtaka o rongonui mō te whakaatu ngā kiripuaki waha ngū kaha, ko tā Jacob Anderson whakaari i a Grey Worm te tino. I te ao tūturu nei ko Anderson te tauaro. Ka te kaumawhitu tana pakeke, ka hunuku ia ki rānana hei whai i te ara waiata. I enei rā, ko Rayleigh Ritchie tōna ingoa waiata, me te aha he pai ia. Ia ke tana waiata Stronger Than Ever, ki te taumata toru te kau i te UK Singles Chart, i mihia rawatia tana eminga waiata, You're a Man Now, i te tau 2010. Tā toru, Christian Nairn is a DJ. I was quite a shy teenager, and I would have expressed myself through my music. That's how I spent my teenage years. He kaituku waiata Christian Nairn, te tangata whakaari i a haudoa i Game of Thrones, i ngā whetiwara me ngā karapu pō. Kua neke atu i te rua tekau tau a ia e mahi ana i enei mahi. Ko haudoa tana mahi whakaari tuatahi. Ko ia te kaituku waiata tūturu i tētahi karapu takatāpui i Belfast, i te tau 2014, ka tawhio ia ki Amerika me ahi te reiria. Ko Game of Thrones te ingoa miharo o tana tawhiotanga. I never feel more myself than I am when I'm on stage. Tuarua, Halfdan Julius Bjornsson is the world's second strongest man. I've been to many places. Also, I've been filming, of course, for Game of Thrones. Ka kite koe i a Halfdan Julius Bjornsson, ka mōhio koe hea hei tohua ai ko ia hei Sir Gregor the Mountain Clegane i Game of Thrones. Ono pūtu, iwa inihi tana tāroaroa, whārau pauna tana taumahatanga. E kore te tangata e ohorere i ana mahi ngā whakataitai strongman putano i te ao. E toru ana Wikitoria tanga i te Europe strongman, e whitu i te Iceland strongest man. I tuarua ia i te world's strongest man i ngā tau 2014, 2016, me te 2017. Na Halfdan Julius Bjornsson i whai mata anō ai te kōrero, whawhai i te tangata e rite nei tana nui ki a koe. I believe that in your Game of Thrones contract, there's a stipulation which says you have to eat every 2 hours. Yes, exactly. As you can't skip meals. If I skip meals, I just get lighter. I mua i te huranga o te tino, ana i e tahi atu whakamānoatanga. His name is Aegon Targaryen. You have to protect him. Promise me, Ned. Now, if you want to save You're going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well. Nothing makes the past a sweeter place to visit than the prospect of imminent death. Go to bed, Charlie. Tuatahi, Jerome Flynn was a pop singer. You've got a pretty voice. Thank you very much. Ko te tino whakakapinga, he mema tēnei kaiponu i Game of Thrones o te kaiwaiata tokorua no i ngārangi o Robson and Jerome no ngā tau iwa te kau. The bloke was a whole load of sheet music. All we got to do is follow the melody. Well, if you ask me, I think we're being a bit overambitious. Ko tā rāua waiata i Unchained Melody i te tau kotahi mano i iwa rau iwa te kaumārima, i noho ki te taumata o ngā waiata i te UK mō ngā wiki e whitu, koera te tino i taua taurā. Ka pāua Bron i etahi wā, engari me ua ka pōhewa i aia i runga i te atamira. All right, let's start with your footwork. Kei te whakaira nei koe ki te rārangi, tirohia e nei kiriata pai i Watch Mojo Māori, o haurutia kia kite ai koe i ngā kiriata hou ka puta i a rā.